wakati tunajenga, hata wakati Nehemia alikuwa anajenga ukuta wa Yeriko wa Yerusalemu, Biblia inasema alijikaza, alijitia nguvu, mkono moja ikifanya kazi, mwingine imeshika silaha, maana alijua ni maisha ya watu anatengeneza. Bwana atukuzwe. Wakati misingi ya ukuta iliimarika, wakati ilichekeka, aliita makuhani, wale walipotea kanisa, wale walikosa wa kuwasaidia, wale walikosa wa kuwasikia, akaita wazee wa kanisa, akaita wafalme, akawaleta pamoja, akawaambia ni siku